Kawai ka try yang kala ujor batai ban pensange no yang kejing pentre ya ka smart city project kepadang yat hajayau stan hamau khar namar baka ying jongka ka badan marjan ka khi hakapor ba pentre bat kala ujor batai ban pensange no ya kejing tre halor kani ka dor bar shnong mau khar ringkat ki officer ki lapanlong ya kejing jurep ban lap bat tip ya kejing shisha hadin bala jurep u assistant rang ba shnong ka mau khar u ba ransom sutanga habakran chekilat pathai khobor ulaong baka don kejing thot kejing pentre kani ka project namar balayo ya kejing ujor na kawai katra ying baka ying jongka kakhi hakapor ba pentre ya kate ka project hakate ka chaka bat kala ujor badai ban pensange ya kejing tre henry uba ransom uloong baka dor bar shnong mokhar kakwa baka ne kakam kan yat bet klam pensange uloong bakat kum kejing akran bat ki officer lalap bakam don kanu kejing thot ne kejing kta ya kejing te ya kate ka project bat kani kakam kadai ban yat bet bat kam dei ban sange halor kani ka project hajayau stan ente ya kejing te ke bangyam chispa khat santali ki jaka yang kali kat baha office DSEO kan ngam prapu santali bat ya kini kejing te en pendap hapo khat ar benai Hakawai day bikin aplikasi smart project. Jadi kawai kadai hantai hapo DSEO DI of school. Ya hantai layak sa smart kadai ka project. Jadi mentah ke sengi pada namta kadai ka jayau po parking hone. Kabala sedang mentah kadon kajing thut ndiat soi hang ni hakawai day bakani kajing tai hang ni te kawai kalong bangiyo ya kani ka complain kajing ujor na kini ki na katai kawai ka mo ka ying hang tai ki ong bakaki por batrai ya kani ka kam hang ni te mentah ka sengi long na kaliang jungi ki dor basno kum laong mene ba ngi kwa bakani ka kam kan ya be bakani ka kam kanom sange namar bakani kadai ka pet project jongka Dorbasno, nadu pasdang ngilai kendu bat smart city, tam baidai bakani project. Ti hadin mengilayo ikani ka komplain kecing ujor ba don ki ujor ban sange ikani kam. Ngalih jing Dorbasno men hagini sengi men sisngi ngirai ba nginwan on spot ban sutu bakadi shan em ka ba ngila ka ba bala ban kata ketika ying. Ndrai hadin bala ikren bagini ki officer na municipal ngilap ba kamdan kono kejing thut kalani ka mo kejing kita ka baidai building. Kena kata kadau nak kalian jongi ngiwan hang ni mentah apa kani kam de ban sange kani kam kade ban yan ben sahabat namar ba sisin ba kani artli project kindap kan long ru kejing kerku mo ya kani ka dong ke jongi hi sini ha bat kunju khamtam namta ka dong mokhar jongi te hang ni kumbangi sotu hi kani kade multi story building ban nak mentah kani ka project hang ni kade sispak khat san ki parking kabalong automated na dong sedong bat hang tai pada hapo DSEO kadai prop santali ka caka penyeng kali kabalong automated telong ngikwa ba kani ka project kanom thut haga jinsya kani ka project ko mi justu jongi kadai ben pendap hapo khat arbanai telong nak mentah katai gawe hapo DSEO layak bank katu try kan kanom slam show namar ba yakini ki structure hang ni la design daga new daga specialized structure kata bang prefab telong kanom slam sisin bakal ayat kumne lakiu foundation ada foundation lakiu katakan nom slam show telong ni nak liang jong snong ko balaong mane ni da sokhia bat ni da wa bakan ni project kan ya no sakmat baka long ke jikr kun nam ta jong ni kisno ke tangki ni hi ngakrai